Udah bawa be, bawa. Bela sih. Oh, baretan nih. Apaan Nas? Ini baretan. Ini. Iya sama gua. Nas, bay sini bay, lewat kiri bay. Terobos aja lah anjing ah. Iya, yang penting udah yakin. Anjing, ngapain gua? Goblok. Run. Anjing, goblok kok ada apinya. Santai. Di bawah. Di bawah ya? Nah, Ada lagi baby di bawah. squad dong. Gua lagi 2 squad sama dia dong ya. Pakai baretan digoyahin dong, lawan 1 squad sendiri doang. Anjing kata gua. Iya si Anas diomongin bahaya. Dia dikepuk dong atas bawah kan di hitam di Bima Sakti anjing diratain dong sama dia tegal geblek. Itu Nas, depan lu Nas. Wah, gua kena woodpecker. Mati ya. Kan nama dia misah sengaja gua mau biar gua mati. Ini gua ngeliat dia main bareta. Ih, Anas ya baik. Gak apa-apa. Pokoknya gue minta ajarin bareta sama dia, bareng-bareng. Pik aja pengen bareta. Kagak mau diajarin. Oh, cabai nih kok. Belum habis sama buset. Apa dong? Bagi-bagi, bye. Ini bocah belum keluar kali ya nontonin gue. Tapi bohong. Help me. Okay. Help me. Gimana, Bay? Mati macam mana? Dari mana sih itu SPD? Orang tahu. Dari Mas Alex.
Di rumah ayam pakai aja. Oh no no no. Di rumah sabun Pik. Keluar. Pik, ada lagi Pik, kanan lu Pik. Rumah kayunya. Astaga. Bye, lagi kurban. Bye, bagi gua kurban. Bagi gua kill. Asik konten asa. Jadi dong konten dong. Sombong amat. Jadi. Oh dong bau dong. Sudah sih habis 12. Mana? Emang kayak gedung kokongnya dapat ini. Kirim lagi. Astaga. Gue. Ada 1500. Nas, belum amat sih gue Nas. Udah lo kalau lu pakai bareta mah habis sama si Abai. Garing!